Stephen có chung cái electron. Dạ không. Cho nên là cũng lại cũng là trong cái tí uống rượu mà đúng không? Nắng cũng lại cho bằng cái gì một tuổi rồi nè. Anh lâu không? Dạ không. Thì nó cho nó cũng không biết gì cái gì đó. Thế thì hả? Sẽ xả toa chưa lại động ta. Mà bên các công sự thì không có bạn đấy. Hello. Program Patnai ini diwahitan ibu wasong. Ci ribbon cutting ini do masangwin. Ema munciak adjust ni bolutin zoting tule hall sungahi na dudu e. Ibawamin tudi patwa ibu bapatin thangbai hanlang. Program chomcha kahin simdo de kahin. Grand opening of Nangleke Kitchen. Ani kuah hile 15 October 2022. Apala hile 1 PM akitin zongle tempat invite setawin zongle ipamin tudi kuah dinga zina ini ho nirmuam ziwin kipamin mohotsun kipatu kain pungin. Tua hi ribbon cutting hi ini dua hi semasang hi tudi kuah hi Nangleke Kitchen. Hondo nahi Pastor Kennedy Komin paling lapiwa patin hinga zong hondo na ini video kahin te pinjin zong ting tule tuli kuah eji Nangleke Kitchen hondo na ribbon cutting hi pi Juliana dongeri ini video bin kahin tile twin pan mangdingin minister pa pat NPA. Halo sir. Ano magtada asgo magzakar matang iba isorgo hanya dan tagat sari masigi nang ay kitchen haliba sibo soda personal auditorium mas ay isorgi sasa may pakok sarke isorgi sasa pakok sarke mapu ibungona nahagi ngak piba mapuni Khwaidagi wang thoi baduda nahaki sendiba mapuni maram sina khudung thibana nahaku manganba ngamdoi nahaki layumda laisa thogloi nahakna chatingba mapamda chatpa matamda nahaku senagi naba isora sagadot singbu thabigani nungda Thomjinduna nakon sukhi gani haiduna rutsingduna makut magna nahaku saubati gani prasna tawbilasi wang toy sing toy raba ay koy bunga pi sendi ba iso nahaki min kay buhan mamaktada hagat sabab pungdok sari masigi nimin asibu haw krabag matam sinda prabu masigi program asi pangtukani haiduna ay koy na benda iramba program sing asibu isor na hakilung siba thawjali mapana ay koy masi hazak kraba uhan diba masi program asi pangtukna na matam pinabibigi na mata isorati ng kay kumukhana tagat pa program sari prabu masi digi hawna masigi nang le kay kisan haiba prabu isor masibu mayum asibu isor na haki ning kay busonda duna pastor hangna isor na haki puya kada sinazari hangna loina biu hangna chibiu masista prabu isor tabay kam sugada riba ni moising makata in tabapun si pinabiu masibu prabu isor mapuoy na leiba koy di prabu isor istidi inaw pole di matalo so na in tabapun si do na hangna pinabiu masika leiba makay mahati pun sida awa bang kudong kiwat tahan bigano nungay ay papapun si do isor hangna pinabiu as na zanay koy partner masi program si prabu na hay kuya kada sinajay
Loi ti power hati musiba hati kauzana ko yata tindiu asoy ng kaya kurang di purpose ko kan dire hal aroi ko power hang ko go sindiu hay na nizam ni masi program na sang jaga sa di purpose di ko puding magmatakta purpose na hati kawai sing loi na diu dili ba bi ko puding mataksun na hati kawai sing ay ko go nga pi sindiu hay na purpose hoji horum dai ni kusta yu musu na hati kuya ka sinza loi na program na kuya ka sinza loi na purpose Jesus Christ beginning that nizabri. Amen. Amen. Tatuin ribbon cutting and opening of ng Lekay Kitchen. Zin ko na yung panbiyo, i-Juliana yung patin labi lo. Amen. I, Juliana Dongan, cut this ribbon and declare that A&M Kitchen is open from today. May God bless us all. Ringgeso mani Saludin Suting Sule Bibi Wazong Domanti Tiwai To Bibing Teng Tine Okay. Abana na siyudin kipaumin ribbon cutting ni na chay tawin. Tuni program ni highlight kay naiding ngahi. Tuni kuwa Jin guna ahing panpiu pi Juliana Dongil social worker chuting le amahi tunatua pu si Dongil ADCP Manipur loinu ahin chuting chule kin pipua ahing panpiu keso Churchanpur ho ahin ama hola pu DJ hau ki joint secretary amang hathezin chunga ki pa to kain pongin chuting chule Zinza Uma ang panpiu P. Boyno Haukip, social worker. Ahin, chuting chule P. Rebecca Haukip, consultant in sales, marketing, and PR Sahi Diary. Chule Pu Linpu Haukip, social worker. Pu Lun Ring Karung, social worker. Chuting chule Desa ta Tipna Nagipi, special invitees. Pu Kennedy YP. Ama hazo si jong mel mo zin ama ho chuma ki pa thu ka hin phung in hi to hi abana ni chi liu hin welcome speech chuting le presentation in bo reading ovin Golhang Pauline Kom proprietor ng Lekay Kitchen ama phat ka hin PA Masapele paten tangwen men chule aki phalam le jigin zaum ta tampi namu ve pelinga he petide ham pathe na khat hin aki paen pathe pathe na bogan saidi ong ka he ke ni aki pa be se ong saidi ke lo mo nga kong ji chebang ni kai aki paen nang Lekay Kitchen ibola nang Lekay Kitchen tati ham ti nya khat an sai leng ai ho he adia ai ho ai mi ho ikingai du khoi lai chi jong le han ijalin ai ho ikikhan go te wang win
ถ้าขัดอีเวทีเวชานาจูนังเล็กเกยกที่นังจงจูเวลาอินหูแต่นังมานังเตบังบังานเกี่ยวดิงเกยยังนังหกมาคงเกยเตบังอิเตบังดิงอาจูที่ชิกันบอลหินจูเลยก็คิดปาลหินมาสเปนินปีจูเลน่าดงเงลมาเฮเขาบุ้งซุงไอ้เราเลยน้ำซุงอะไรเงี้ยแต่ต้นที่องค์ตาขัดเห็นเขาบุ้งซุงอะไรเรามันโจมามินอะไรสารโจเสียจงอามันไงลุตาอากาศส่วนที่ไปก็ปาปินจุดดุนยาดินก็ใส่อามาโจก็พลังเมก็เป็นตาเล่นอาทิตย์เห็นโอกินได้สาตาก็หงายจะไล่ก็หงายในยุงปีเตะก็ติดอามาโจเฮงเงี้ยดุนยาจะปงชมแล้วก็หงายตาอามาเฮจะเป็นไทมิ่งจัดหินนะเนี่ยก็เอลังอาเฮเชื่อมันกี่ปอดจนกี่ใจเราจะเห็นนุก็มาส่งให้ดำกันทำเองจนเลยแกสโซฟอนอะไรปันปีบอยนุ่งเขาคิดเช้าว่าเคยอามาเฮปูงามทั้งจันทร์ไอหินอามาเฮเอ็กซ์มินิสเตอร์อามาลอยปะตากันในขัดหินจนเลยตาเฮกิงามสมตากันในหินมีดังจูatu chunga hema hoin ke pe ta midang sei langai ho chu ai ho kindang dangong te le ke heto te atin en la kindang he tan loi le pai ti chu chunga ka bon nei pan pi ding he ka ti la ma zong anom ni ka ki pa in ma zong pa then pa thai bo hen nan chu le pi le pe ka ho ki amai sai dai li nei mo hin koi te bang phai sunga no mo hi le chun sai dai li tui dan hi ya chong le en hi chana ma ko ma heกันสั่งนั่นบอลเดียวกันจอดเต็มเลยกันเลยก็คิดไปน้ำมาจงให้มีพัตตาจะได้ดงเกี่ยวทุกสิ่งเห็นก็คิดไปน้ำมาจงดงปีนอาบ้านนี้ผู้เล่นผู้เอาคิดอามาเอกก็คอลเลจสงการปัดกลอยขัดเห็นก็คิดไปน้ำมาจงของมินอามาเอกสตรีสลังอาคนเฮ็ดอยู่เที่ยวมานี่เอาสบู่เห็นน้ำมาเอกน้ำมาจงก็คิดไปเล่นผู้จงของไปabanin lunring karong amai tuni ong thai te hin amboyin abanin functional president ai pan pk so chanpur hoin loi pa hin dj hokipin ama athlai no ka ki pai na din chanpur sunga boina ai lo la tilkhat kabol thai lo khat ka sai thai lo ong ting ama ho lai sai ho ji ai bol ho ji ma ho chu ka ki pai adekin tuni special invitees ka tin dai tum ta invite ka bol hi Kennedy ke kipain amai pumanga chapain ke kipain ama hui chukile khat ka sai kinum tai tum te khat la invite ka bo ka ki mu thai lo zle pu dp au ke bola dp ma amai paulen dongul paulen hin kazol dai tum ta ka ki paulen ka kipain ya panong jin chule tunya pastorai pan pi pu Kennedy kong ama chunga jong ka kipain gam la ta pala hin dal hin ama chunga ka kipain chukil la adi sara ka kipatu ni hichlai monai bola ki tau thai ham ti la pu reverend pu ngam aum lo ai le hilai monai ki tau thai lo di hi chen ama zala jong ka kipain hilai mon nom tai sem pin kai dinga cho mình đang chơi là mình đang họ chúng tặng BP hoài ta ông mình đang là chịu lần lòng mày thì cái cô mày sẽ lại còn cái nên ta ai bol pin cái xây nhà bắt đầu giống mà nom tay thanom tay này bol pin cái kia phải nằm trong cái thiên bắt tay của anh là gì chứ công kêu là nạp cái này kêu đàn này khát như xây này anh in là sao ai sẽ lại in neo khát là sao vậy em bảo in thì restaurant ka bol no me chulai ini katila isok le ki chai chula adin ala ta ko ke ho na kan bol jinglan ni ke ni jong ki go nen lo ten ka ki pe na ma jong ai ta san na ni chin za na ma za la ka ki pa in pa patin pa kai no an na chula tu ne compare ai kan pi te ni obet sing so ne ya ma mang ho ki pe ya ki pa in chula loi le pai te mon tina na bon che ke na minu kan phazau ta hin ka ki pa in chole adi se tunia kai ka chen na ka hau sa pu men pu tin nei hin ama hi lu se tai kha bei hum din pi le ki pa men te ma ka ko hau sa pu hin nei chen ka rong chole ka pa jong namu long mai thai hin namu kha long lai mai thai hin ka pa ka bei hum din hin
chule kipa ki chule dunia camera ikat bi Omega Studio in Omega Studio chuma kipain pathen na bo na Omega Studio ho cho le abai meeting le phale padiya lo dan ti kipain chule presentation ne ukat kanai nomen kapau men lang kapan dan dengan presentation ho cho kapan na banai pi do le kipau men te ama sapenin pi Juliana dongal no seta na phat man luta na hin choi pia na hin kai do pia chalai mona na hung zen ka ki pain ichi ke man ku choi nyau chakhat kain semin ichi na yu kila pi dinga kain teme pero sindoin kating chen nang la kai kitchen mang mo thelpe no Juliana dongel social worker pathen ngai lu na zalen nang la kai kitchen hondo na kina na phat man luta na hin to doa chief guest sa pan pi zalen ngai lu da sana na chi mang mo thelpe kai ve pathen nang la na in sum mi cheng na bol na to na zo sewa pathen na bo tawen ka ki pai abanan pi boinu hau kep social worker konsep tan nang jong le pe sin ke parliament te abana pi Rebecca Hokip abana pu lepu Hokip social worker amai sadris langa nanom mule MDC ate go in the whole in the picture kan tiap ni abana special guest ay kan piu o Kennedy Wipe abana functional personnel panpiu keso chusanpur jeje abana kipaum ta ki choile sida yam nungai jaba madi ekoi marup khazai mase ham collector soi bane do comedian soi bane do YouTube yeng amadi radha kare radha mani hai ba radha ai gi radha ba mayam ekoi gi mayam ti YouTube account zong nei na mai more than 200 lakhs langi subscriber nei Amazon ka kipain Amazon ngin yam nungai jari nang susida dai matte mo oisu harau oina pong lobi na banding singjabane matalapiyo
Hemsinate Leine Lei do sina salo na pazabasudum hello ai se khudo tamzaning bane mathangda ekoi gi master rongmei community kini rongmei actor ni maso zone gang mai angsu yare gi se lei khudo ma cha ri so lobi na ba khangan jabane aduga mathangda koi yumbu civilian law chu apa nang zong nei hong pi le chon ki paw mun te hi ji pa cha bang ki pa jing in lang pa jing in ti chu kan se nong e sai kan zong nei ji pa chai kan pi nong kaki pain apan kinin kay kasopa pu paulen amazon lihong pi le chon ki paw mun te pa abana hausapu kayo ko hausapu yung seta na yung pila sung kipa natin abana kipain sule si michayong ahipon jong le gamla ta pa ngayon kapasa ko jong le khat khatol tamzana ngane aduna se manung lei ba se kem tan na te do so lak le ai na khanri ga da na dong se ta pu kennedy ko ang lo pin sin pa ko si abana tunia compare kan pio obet dong se ta nang jong le chung ki pa mente abana mamang asungai ni sayang undo mai te yo abana tunia dei choma artist agane omega com amazon line zo le sa bi ding na zo se ta hong zo pa mo ne kakipain pa kakipain na paten na bo zo ke han lang ade atunian whiteis ka bo zo se ka sai lang na bon che ke wa hi kamin pa lo tong tam piu min ade ke loi te on yau khat sai lang hin lu na hin ama ka ve nyong dum piu lon introduction ki bo na pan lang ama hi likla bakery hong pa pa anai pa hin tui bong awan kakipain abana driver would also name within PLC in the government. Ama driver would teach you ama on company ya kisi mo ma comedy to in ma YouTube account no mo dio ta sanin abana George Rachel habe hum dingo ye ama itu lamka film academy ya ye ama lamka ya po hin achong la computer jong them ta hin ama kipain chule lulun au kip nang jong kha veum ting la chung ki paum te ama hi engineer jong hi chule ama jong island cafe ti kan jong le food island chu ma ripain chule min len hin ka ki pain min len kha veum ting lang ama itam kam building nei pa chapa hin ka ki pain chula lo boy hang sing se ta nong ding pe le jong ki paum te amai loi ka ka nei hin ichla ya hi kon poya hi teacher hin za ama jong ha ping ki pain chula nu ve ama hi lang wala pa a hongin ai ngai lu ta khat hin ama sungai ang ki pain nu ve ka thai pa ke bo na chula ka tu ho jong huin tu ni ai ama hoi tu cha di hin ai la ko na ki tung tan pi jong da bo hi
ketua kampal yang di sini kepau nanti amai kami kapate usala lin pen pa alen pen nu coba hin kekipain cule na bon se keba na min kan azau ta hin kekipain culai mala hum azau se cule ka share for hin cule service ho hin cule cule le le ne na bon se keba kekipain cule aden lai long sang ho jong zan le le ko te gin tun ji ka fang ta no pi kin kekipain na bon se keba ke pa tu ka sai jan ju de phai tan te Welcome speech and presentation. Mr. Pauline Kong, proprietor in Hinapi Tavin, Achong Akipatu Kin Pungin, program Abana Anachi within, Tuhin special number no Omega Ko Amakahin Kawin. Hello. Manipuri longda Shatara Police. Kipao min no Omega team Bachai Langai ta isa pin Tuhin program Abana Anachi within speech Bu Kennedy Vaipay special invitees Amapat Kahin PA. Okay. Amasubenin kipao min tuni loipa Pauline Kong restaurant ahon thana hi ahung zo sin yong ikipa pisuke din ya tasanomen ahin la tuni ahung ho hi ka vet le pau tang me he pau tho ho koi koi hong jin e he suke din in English pau nung saying ka tin na ali chu means of communication hi apoi mo ma jing okay. As we all know that Pauline is someone who is very humble and who is very successful in the little amount of work that he does. We all know that. I mean, we are all invited here because we personally know him, how he is. So I don't have many things to say, but all I can say is that I really looked up to him as a friend also. I really looked up to him. The reason is that he is someone that can gel along with anybody, whether it be a stage of someone who's in A plus whatever class or all of that. I mean, I'm not here to specify a class, but he can gel along with anybody, and that is something that I really looked up to, and that is what I strive to do. And then so when we first met, I belong to a small community of entertainment in our society. I sing, and then he's an actor, so we get to know each other quite early in our life. So what he said to me in the beginning was like, "Ama hemi ki phalam ha hi ja so nang ho no MLA cha te ho to ke idi ka ki bok thei di ham ti ho po sei ji na athu dan chu ama chu ka sei sin mai lo aki neu sa dan na chu si mi ki neu sa kha chu tu ni mi dei sa na changin restaurant kha don a hong do thei tan na chi chu ga ge hi le ki pa pim ka sama ma jingen aban le khat ga sei benong ki ji le e ho entertainment business neu chai nei ben e ho ai mi sunga hin cha hi mi ni hi ka ga ve ta hi le adang ho zo si ong a lo thing na hi bangan mi ni hi a lo thing ma ke chu khat chi le Pauline ko mi na le ani na in Mary vai fe hi na aji chu akipat naw neo cha ku na khanu nyong ina ki sa do tan khanin nyong restaurant akibol do tan adang ho wang ka sa le lewin to na be set ka nei po we na ma te nei hi a lo thing pe ning gin cha do men ai la tu ni a ka hum din do na hi congratulate ka bol no min hum lo thing lang pathimin namang puihen lang abanting the advice as a friend midang ho ko mayong kasi nung chui piam ti le ay ho lang hi
loi ho khan in business venture tha kha bol ting hi le instead of helping that person we will be expecting a discount or ka loi pa hin ka chi le ne thei free a ki bu he tho ko igel ju cho na chi mentality chu apha po ne ho ami society la hin tamin na loi pha khan in business khat venture bol hi le na ki thu pi theina na ka chi na loi khat na ka puya ne thei na khelai ha mai lo la ama business a growth ting chu ngai to win ti chu advice neu cha taga pi thei hin tin abantin le ken yong tam hi yong le na business ki pat na ki thu pi na neu cha kan no men nang hongin lang en ki en la pi o abantin le chizong ting le kaki le pai di hi za chun I have another gift for him. I would want to sing a song for him, and a song that is very relatable, and a song that describes about him, and a song that we all know. Thank you, Lord, for your blessings on me. I would also request everyone to sing along me in the chorus if you can. Michael. Hello. GP Hon, yan na sa kong mo na. Pauli na din. Khẩn khảo press. Dạ son dịch lệ ra. Paumin po Kennedy Vaipe speech ahin chule a special number ahin PPUVin Patinian mabana nang zong nahin mangcha jingin tin tuhin abana speech kat anako kiruhitin functional president KSO Churachandpur amo phat kahin piye Kipawam kasahin kamasanga din pa chun Pauline chung chang thu phata ke chan sei ne par sei nam katilan sei chun adi din kendum congratulate ko bonu min masanga chu actor Pauline Kom kiti tu ne not just actor Pauline Kom but additional chu proprietor nang leke kitchen ti tong idi tain so congratulations avelin case of behalf aga ne sakra sei nung chu district sunga hin hatain development hum tain ale hitabanga entrepreneurship ale business venture ta hin put o hi keso in moral support ki bolsing eti in tu in lulu no min ligla tu in aman tu bonga proprietary in khara nei ta in aligla te chun phat masapana choi ta mi chum akona approach and bolji in ichi business establishment hi alangkhana ga gel hilanga jong cake elole dang itri bot he tam pi me ti chu ichi mentality chu nakin nei in athabe gi gel chu pen jale let there be competition ti competition men entrepreneurship ichi pidu question ki dei chu pen tele alham pin affordable price alanga chu athil pa chu international standard he have affordable price it's like a gap na bricks do dan chuno ho innovative level no ho afuna kinga min tunin Pauline Kom golpa he ma he wang fine he has good friends in different walks of life katinomin tunin ODP in chule nute ho kamula kewa ke ja pura humble ke jinin aman din chi cafe lo le chitabang entrepreneurship to kisaya Lulun Food Island proprietor hi in chutale langa mai langa punya guest ajong in piu piu Rebecca in no hon jong hata na gai thedi mama yati ipitam kakinem na le kathimu nin ta kha chohin la in keso behalf in ichi Pauline ka ki pa piu versanen jong ima chaka ki bom jo povin 19 2021 ko district level
literary meet to sports ka bon le social work ka bon ki cha chu engage ka hin pe jong le ka hung lo wa la thom ha ka de ti ka gel ji wa chu functional president le akin gong tu dana ki gel ka hi ji wa chu ka hung yin social langa jong infal hon jong ke shon no ki helcom jimin chi ta bong ain po do hi ke son anung ki thop jing tin hoi lai ai pi ta ma ka pan pi thewang ti to ka pan pi na the chanwa ka pan jing diwe ti to chun ka in se nom hen lam tu ni am ho zo si long chu chang po ke so nan na bon wa ka lim naw la ka sa naw ka in bolin tin ka sai kheng mar ngai dam ti chan chu ke ma pa tan te ka ke pa Functional President Ai Panpiu KSO Churachandpur Ho Chunga ki Pathu Ken Phungin tua him speech apan anachi ki doitin guest of honor pu lin pu ho ki ama phatmang din ke hin kawe ki pa ma jingin ama sa penen tu ni ito ko phat phai mo sa o ba ten ka thang ba in chole ठीक Put it on empowerment. Ama sa penin dunia chief guest ai patpio bi Juliana Dongal chale guest of honor kaloi te ni kawai no le kawai bika hidin chale unreng kom hin chale functional president amount te jong le loi pa DJ hin chale dunia ke khom ho jo si na bon sang Kevin kaza naw kain pi in ama sa penin Pauline hi ke dinga ka classmate college mate kana hi win batch kar kana hi win chizowa ke ho hi ke so kong thai ko men ke ho sadaris langa kong thai win loi pa Pauline hi Imphal branch wa ong thai ji in ke so na kan tong kom ki no win le azo langa Kennedy na sai mo chun loi pa Pauline hi loi le pai kong hiu kong ki het na wa pa na he ma he ato na lam lama he lunglu ta panga humble very humble ta he abol pa he lunglu ta bol hi in acting ho an bol wa jong chun ke ka to ji in pau la phat chong ding na nge cho na bol he phat pa mai me ka ti ji la bol chu lunglu ta ki bol he ti na zo Kennedy sai bung chana ta ba chu me ho la acting career profession ji pi la hen Pauline loi pa ho hi a profession hoi ta GP na phat chong pi ti chui mu do ben ena mawa dinga jong khang tha dang da ho jong ki til pe na dingong ki dinga hi in je ka ki pa pi ma jingen chu jong le ka loi pa hi tunia ma ni ko hi ji ena ma thu hen sei be le ama hinam jong angai lu ma jingen ke so ho kan thai kom ji ho ba jong chun nam thu ho he sei ji ka la ke ni personal chat ho ka ne hon ji pa le nam thu ho jong sei ji in ke hong hen loi le pa hi na chu ka ke ho lim ji honen le nam ingai lu na le pi bol de ham nam ka ngai lu ti a chu i sei le thili ki sei se ba na hi in nam ngai lu na hi ai ma ta a pu to de hi ti hi ke no ka gyal kha de ka loi pa jong he ta so gyal jong chu hin tin igam inama dinga hi mi in a bol ding pui sei la ba ya ba hi na hin ai in i bol dinga hi thil hi ai ni pat na le ai pat pa chu min inungan zuya le thili hung pha hi in inama wa hin Pauline nam ngai lu chia chun nam thu tham chet ka sei leng om dan chu loi pa Pauline in tunia business ka aga establish a le ama income generate hi a le Pauline chu nam mi kha hi ja chu inama wa dinga chu economically ho dinga chu inama chu khang to ding Pauline khan to ja chu inama khang to ding hi he to nga chu mi zo se hin poi ma he mo lo wa le kha langa le ka simon ha sima business bolon ha bola ai lo le ama align a profession to mi za thaya hong phat le ki sei hi jong le ina mo chu mi ni bon cheng ke ba in za ti o hi
ito mga Pauline example ka an set jen ke ki pa pi ma jingin ke ho thum hi khatna langgo la pana ka hong ko mo hi ji hen ko boi nu le ko le ka hen ke ni ho lim da han ta nge nang hong ho lim min lang ati ho na hin loi pa tunia restaurant an bol do na cafe an bol do na hin congratulations kan bolvin ke ho team ke te ke so ko na ho sai lang apana congratulations kan bolvin best wishes apana te sanga hoi zo lo phazo a business and run to theya ma ba na jong ato tham na jong sia pathen en phat thei po dingin ke ho langa ko nen jong pathen phat thei po na chang han ti chu kan sei no mo bin chele a business ahung ki pan ti le hi jin ke ho nong ka zo kham vin tham cha he jong le kan ki tho pi no mo vin ka loi te ni ko te ni mo ding do han lang ma ni to thel pi ne kan nei no mo ve pa Paul min ka sei khelom le pathe min ki ngai mo te ki pa ai ho society sunga hi khan to lo naw hi nang le ke ji hi in ai wanga hi tu ni kwa hi nang le ke kitchen hondo hi to ke hona hi hi chen nang le ke kitchen a ko na song hi ma ba na hi society sungwa khat le khat ki to sop na hi na sa ta ai chi pi wa ngai in hi chen ba na chu hi chilai nang le ke kitchen jong a khan to na tinga hi tu ni kwa ong tha nu le pa te ho ni hi win chu ting le so pi u le naw te ho nang le ke mo pu naw mi hi ti jong hi ne gel do tiu kai hin tip nom hin tin ki paw min pulin puin phat man tam ta chu ting le thu hoi thu pha hin se pi jiwin chu ka ki pa thu ama ho thuma dingin kai hin thun do hin tin tuin abana ana chiu tin azwa hi introduction chu ani ki bol pun hi jong le e hola hin tuni huin e ho society sunga dinga hi min chi ta chu ting le tu ni chan gya hi tan tin i lo wa la sa kukite zim reef tin kain min voin ama hin mun chung chuma ong hi experience la sa lam panga hi anene hi tan te cho chu details ka he lo ji chun ngai dam kain thu min hi jong le tuni point pu ll mona ama jong e hola hong zau thi jin achunga ki pa thu kain phongin hi stock ki hon chun aman jong hi chunang le ke kitchen ngai lut bet sa nan chu ting le akhan do ding de sa na zalin tuni kwa hi ba choi la khat present e hin bo pi divin tep na ka hin nei to ki honin ama phat mon lo ding in ken ko we Ki bawma tu ni ehi atel dia hung le ya kaloi pa di pi hau ki jega program nang kan ni da ko nu pi khat nu nga nu pi no khatin bible la zik so bible la thum besin so jega ma ko ki pa ko ba ge ki thola ka pi bible la ka pi ko la kon ho man kaloi pa tu di pi ki so bai jega hum kel mai ka tu la dengan la satat la ki ko ya he in he wa ke sa go gadi I want to sing a song that is called I'd Rather Have Jesus Than Silver or Gold. The song is known all over the world. And the writer of this song is a lady, Ria F. Miller. Now, I want to hear more about her story, but I did not get only. If Ria Miller is not there, this song will not be there. Only that much I know. But the one who made the music is George Beverly C. Billy Graham Crusade soloist. He was the one who made the tune. I saw this man in person in 1986 at Amsterdam. There's no connection. There he sang among the 10,000 people. Song also. He was at that time 75 years. By God's grace, if I could see November 22 of this year, I'd be completing my 50 years of singing the gospel. Beginning from 1972, November 22, Billy Graham Crusade in Kohima. We sang there with my 3 friends. We call our group Mission Compound Quartet. But now, all my 3 friends, they died already. And the only one alive now. I'd rather sing, I'd like to sing this song, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather have Jesus
churches are told I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be laid by his nail-pierced flame than to be the king of a vast domain and be held in sin stretched wing. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to his new cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin stretched wing. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Thank you and God bless you all. Kipa om the zingin twin abana anachiutin speech to ahin se pidingo tuni huwa chief guest a hin panpio pi Juliana Dolo ama akigut to kilonin tu phone chom cha kai ni dingai hin hi program ki chai ting le pi ho jing lowa azoting le inui langa hi refreshment zong inani kom diwe ti zong hi ka hin phun do hin tin chuto kilon chun tuni ko hi chinang le ke kitchen phungli le hin service ki panding a hin hi chai tuni huwa dining bozo si hi flat 30% off offer zong ki pi hi ti zong hi ka phun do nong hin ten twin speech a hin ne pi ding win chief guest pi Juliana Phat hin pi Masabyan in Nicole Papa Ebiwa Papa Tin Tanga in Hanlang Jule Tuni Kintin Puai Hong Pan Piru Reverend Kennedy Ponghin Functional President na Hong Kong KSO Jule Changpur Jule Guest of Honor na Hong Kong KSO Jule Changpur Jule Functional na Hong Kong Info no boy no Rebecca Jule po lumang korong hin abanin to ni guest distinguished guest ngem ay tabi to ni hi mitang pizang hipon hong zo sini special mama zin hin nako chaw chunga kangay do na hi kazan sa isa kay kanon Jule khata ga be ramung su hi le mun chung chuma pathin pathina ka changin ka chi ji in a hin la atam zo ai ka chang se akal le ka hai le ji hin tu ni hi lam ka hong hi pha chun ka pi na hi ji in ka pi ko ma ka chi in a hi le kanu a hi in kanu usang thwang a hi in kani US a hi in kani rang te ating le kani liani ama ho cheng hin
กันนงไอ้หุ่นซุยเดินตัวนี้จูแต่คำขมินเราพิกิสาวมาซิงประเทศกระทั่งใบนมาของจงดำซอดูแห่งนั้นจุดละเวลาโนมาฮิจุดเล็กban kasi masangin tam chu kasi lo de hin hizang le very distinguished guest to ni ai jawa dong chu isa we ta in ODP how kip ama masanga chi guest aga panding jong chu ka ge le ka mo chu kalong lel ma ma singin ama he is a man of God na mi zo se ni he in Bible he to be specific is that be na sin mitang how many times 90 times Bible he achar chuak to ODP how kip IRS retired bon je chu a hi in ai pi han lang hi jong le thagao la ma chu ge la hi le chung chung lam pe pe hi to a hi a first ka to wa second na to ba cha ma hi ma sang la pe pathin ka thang ba in dunia program khai so de se ni chule ke jong hi ta ki phalang ma ma sin aji chu to banga guest na ki ko he asang pi amin hi na sang ta nei hongen he ki ko ji a hi bin amin na su dinu abana jong a hi na jong ka su tha dinu a hi ke ya hi le ji lo a hi na ka nei lo social worker ki dinga jong hi ka fit lo a hi ji ji as a social worker de ka nom ji pun ke hi na hi le na pi ham khat na hap ti ba hi le wife of Christopher Daniel de ji ka hi na hi ji nge ka ti ji ji chu hi le pi ham ka comfortable pen na hi ai pi yong le pathin ka thang ba in chu le Pauline kom hi ken jong ki dang ka sa in hin giang do chu ki phalam ma ma jingin ama he le personal ta chu ki holim na ho yo chu umbe se pum khat ve chu su tu ji in tu chung chung a holim a ting le ama activities ho hi le social media ya Instagram do ha jong ki mu ji a hi again ji in ken jong ka kham khamin pi ham hi abol ji in thilpha hoi lai hama hi a visit ko ha abol ji in te chun o Pauline ma abol phaji mi hi thil khat ibol no ma hi jong le amin khat hi o ma hi le chun thil hi anawa in imacha a title ham designation lo an chun pe hi freestyle la hi no chi jing khat hi me ama ho actor hi in hian ma bangun anna to na ti di tan profession jong hi abol hi ni zata vin ba chat umma ma jing hi ating le adi se tu chunga hum tim na ke jong ka thanok na wang pha ka ki sa na khat chu hi le golnang dinga chu golnang chapang ti di ta ve ma chu golnang chapang khatin ne ho na actor chu hi na in chilanga jong chu alo chu mu thau di chu hi nai a hi wa ga chu chi sanga steady zo consistent zo khat agela miti ho to bang he ki bole phante ti an gela aboi bi ding dan ka gela la ha sa hi na thil khat hi ki bola hi chu ha sa hi a hin la hi chan an bol do hi kapa chama ma jingin pathin jong ka thang vai aba na ka ga se do nu che hi le tu a pata hi a thrive a hi lo le a consistency pa hi hung hin na lai de hin ama ban jong hi bai lo de hin na lai chi je a chu tu nia hung khom zo sin taw na a jong ka bial do wa a hung lo hlina in zawa lim ko se ko banga chu ama chu ami to a hi le ibon chawa imi to khat hung ki be a hi ti ai khat ai hung ki be la ko wa hi le abona chu na hung khan to diu to bang a hi khat se chung lama uma hi jong le tang se nu la om le i ma cha hi do the ku i bon wa hi ti ai hon hona hi all ola hi chi to the ne ti wa hi ti ha cooperation ki pi to ba thei to isu ba ta to i thu ba le chung i chan ham bang chu i hi te su ke the potential chu ne su ke le in thanok na ho jong i ne win i ma zo se ne ni ba ma chu khat da ki ti kho na pa hi hong khas ta sam ji chu ba chu ne ba chu cha ba ni na hong kha dia hi thil tam ta hi ge la hi le ha sa hi thil bo do ke ti ha sa mo wa hi chi ja chu ke dong kham khama hi i piang chu ka hi lo kum ko ma hi pathin za la pathin phat the na za la khat khadin e ge lo ba hi le ka ga chi ji hi ka ki phat lam ji a ka chi ji ai zo na tam zo hi ka ki phat lam ke i ma cha hi lo e ge lo ka ti a hi ki phalam ta hi ka ga kon do si a
ating le khatin thilpha khat apona chan neu khat ve ki ram ka nei theya hi le tilana tua missionary mo jang hi so gen akun do be na hi na i lai le hin ko chu kitanga ki dang e ki ko do den chu e ki ko do lo sia te ki ko ma hi e ki ko do bang le hin ko chu akitan ding ta chu gen ji ki sia chi bo the ben chu tau na tau na ai gel do a chale iga ki mu to ko ma ki su to ko ma them khat khat ki thu be na pi the ham a hi lo le ti khau na i nei the ham pa ko ama o hin price zo se ki san liu to banga hi um zia chu them chakhat be ki loi la le ki na pa a ko pan ki la zi a hi ti ho to banga chu tu ne a zam chi restaurant ki ti chu thil ha sa hi a hin la an bung do ta in pa cha na sa ta ka hin pe na pa rin zam kung lo hin hen lang bai chu bai lo di a bul lang di chu bai lo ding a hin la mi zo se chun chong khat a bo la e ha sa ba le ati a give up zi ku tam ta ma hin chu ku hi lo wa a ha sat chu a hi ding mong a hi ti he na ha pan che ten kin cha sanga chu sao ta lin ta to franchise ti ho to bang chu hi theng na lai ti le hi ji a chu tu chan na pui pa pa thin chun tu ha pa rin jam hi pui pe han lang phat theng na tam ta on chang nang na hin ni sum mi te hi ating le society chu le he chlai ya a hu lu zo se a de zo se jam phat theng na chang chi in ti chu ki chang na ka se mo hin se hin se ba la hi lo le awa jong tam ta min tin pa thien min ki he thim tu tin ki na dam tu tin ke ma jong them chakat tu pa pi ne to ngai do per san ni them chakat ke pe mo min chlai pa lo hin do han lang han san pi ki pa ni tu ki pau min thuman tam ta chuting le ki til khom na the thu tam ta in cp ziwin pi juliana chunga ki pa thu ka hin thon hin tin introduction chu ama hi azo chun kan se zap tan hi jong le to hi aver ka hin se lo na ji hi social worker ti hi ama hi aki phalamin ken bang tu ni ko ahung jong hi one of social work ahin bol ngai du pet sana hung hi a hi in tin ka ge ren hi ji chun a ke phatlam na chunga hi ke phatlam na ding aum pui ti hi ga se do nom hin tin chuting le ama hi achapa ti ding hin tin Stephen ho to long chene hi phat ka naman ko mo hin ke so lamkai ki pu lai chun ama jong hi executive member khat chuting le education secretary angana panga hin kut zongana ke bangin hichlai zong pu si dongel en nei pu zong hunga hin chief guest in kan ko win ki paum ta in sung mi pathinin pathe pu hi ti society sungai aki he en hiji chun ama ho in sung adin pu si dongel zong tu ni pu hung hi zong le ama dinga adita angai dot aloinu pi juliana ong thezin averin ki pa thu ka hin phone hin tin twin program abana na chiutin tuni kuwa hi program ang thaho koi tabang speech to chomcha tilkhona ai lo ki pa thu se na mangnam hoting in 2 minute ni tabang phat kan honding a hin at zoting chule abana ni chi ki deun te Hello. Good afternoon, everyone. Paumin na ki pasok ki dio kata sanin ke nong nga ko ko maitan. Pihile upaulen hi. Kangai lu ve kalung si ve ti ve sa na chun ki ho jong man jong invite win. Stine ki ho ki jong tu ni chu ka kinga be se po na ban ho thu ka za le. So ki evangi ka hong tan the respected guest ho hin na koi even mention da jong le na heta win. Ka ki pa ale jingin ipihile
la sang ki nai lo ji chum bol the jong a thom na lai ja men na pile khong pan jing ding hi adi dia nu le party ho chu tua pang de wei tan ke ho khanga hi o lo la pha tam na lai ki thu pi na tam ta kan pi the na lai de hen I pi le ka loi pan nung lang ma ko na chung hung da in lang ha the khat ka bol pi no men na chi som le pai chu a pi dingom nan te thu le la zo a sei ding a sa dingom nan te tun wang ka hin kho pi de kan su pi de na kan nu le ka pain so na kan bo ko mo ita ke phat chu chui tai Leo hong de kin in kating ki pa thui en zo zo ke khat kan sei tun ke khat kan sei kin lai ding ke ki pa an ka ki pa I ti lo sei di hong kan ne ke pa wa le na din no zo le na hin na nu te ho ai lo la ni ti ho hong ki de ka ki pa in na nu te ho pi te ho hi chlai ma na le hong lut pi we ke are beyond expectation ni ya jang phat thai ne hong thung ding e ti zo ke ne me lang ho za le no pa thien phat thai ne bo han lang cho la ke ka so pi tu ne hong o men neo khat introduction ka bol no men kai ko sagang lang apa da hong ho cho om la ho ya no mo ham nom no mo na na hong din pi la chung ki fa om men te e kan ne o men chla na he mai kan ne o in introduction kan bol he kan ne o in cho la tu ne ka chlai nang la ke kitchen model ho in cho la noi la nga om ta wen cho la dang loi ti ho chlai hostel bol jeremy in amazon in noi la nga om le tam lang noi la nga om ta na mo ne o wal ya cho ai tam kan thu min chula ki pa na ka ti so tu ne pa mo na yong lai na hongin in zo cho ki pa thu sei na cho ka sei go in la ki khan han special ta ki sei han kan ji ja cho kan khat hi ka ki pa ne pa nang zong so ai mana pat ka ki pa ma mi thu pi ta khat ki chlai mana hi hat pha lo ja ka pa di pi ja la nei hung ha pi ji ka ki pa ji a chu ke man zong in chai zong la cha na don na de ka ti ne o cha ka gong in chu se ta ni ki la pe chon ki pa o me te Phat mang num om na lai dem om ta lo hin ten ka hong den phat chan na hong den num lo tan ten ipi le phat mang ho zo si chonga ki pa thu ka in phungin to a he board of thanks pu kamboi telin in a in sei pi ding wa hin ama phat ka hin pi mama zengin tunin ni kwa mi tam ta ki khop sang mi chiu mi thim tham sa he o ki khop na atu pi mama ji ya chu tu ne bon sa wa en kai khom I pau ka tin chu thang ban han ka ngai tu ala tu ni idang ka sa ji chu in sunga chaga ne hi hi te bang din chan ge an ki pha ai ka ngai tu ji kidang kasi sudah tulihin kata Pauline hi ay khutu sim hi nana he no mai thi di dang kan sim sini niau khat ni sei te ding la ke ho hi tamel mon district an on pe ka no su thu lang kun lam pe en bazar mun jong lam lan hospital lo on pu ta su gan thei ta hin khumang kan hi Ichibaya chu ngai anaping ni sa hi chu ngal jam 93 chu ni bal jam Ichiwa chun ki gen thei to ne lo chanu o ki to
gan thei ta hin ko kamana school yong du da aka kai sa yo lo ai wangin class 4 3 4 hin pa hin ama hi za chom be hi achi na ding bhara ani sa ding ge yang chu pe yo ji lo ke anu la pa hai ai wangin atong mai na chu ne pat ka se to moi tu ni na bharati ma sa ong hi tu ni wang school che da tang wa cho do ji ne ji le na bharati yo na ki hol pi nan ta ka ti ji ai wang mahara mai pu pa ke nga ka chi lo pa sai kul chan ku ke nga chi ji sa hi gan thei dan chu ka ji ai ka lu se ma ji ai le I ma cha la ki bol pi te pu sile nonia ka no mai chun anu hin sunga ro lai hin da tol lo hi na wo su ki su lo ji mi ve thiem kha e su pi na bo pi ho la ai kha o ni sa chun la ki gen ai a chai na pe na su boy no na sunga na wo na cha pa hi pathin pathin ho le ki lung le mi het thi kha mi ki net pi kha mi ti he anati apen ma sama anatu se se kana ta asan lo ni ma cha ka nge lo ahin ama cho agaw mi kha he ji athu sang se ho tu ai kan ngai tu ai ni yo se ke ho bol the na lo ni po athi ni an pui to pe he ti kam ni isi chun ma sa pe nin pathin ka thang wai ni tu na I ho nam la hen nam za la hen nam ja su pi u na khat chi hi ni hi chi la yong hi tu ni chan ge kin ka thu mo ji ji pyam te wai na chi ni yo se mi hi ni na ti a le ki ne sa ma sa ki ne sa hin I me yo si pi hin hi ti mi nei lo ki ji chu bo li dang ke ko pathin lung hai na bin chi chu ka thu mo chi tu ni san ge hin ka then se ni phat long nei mun tam ta yo an min te hi jong le su pi na na hon sai kul lang hin hoi lang hi ta ta ke su ho hin pi pi hin lang hoi lang kai jong le pau le na tin da ngai lu na pi thi ho ni ke ho za hian lang le hi yong hi lo e ke ho hin dan to ke ho chi dan I get kha ai le hi yong hi lo e ya sunang ho jong pathin na ngai lu ji pathin e lung se na e ngai lu na ji ha a hi ti ka mu ji chu e che ki pa thon ya khat phon lo the ka hi lu ja ka ga phon he gan thi ta hu kal sung kai ka cha pa yong tu ni chan ya jing thi ta hi khu na a hi chu ka chi khi lai le phalo de hi ti yong a he ke gan thi yong a he ya so tu ni san ge ya hi chung thei ta wang lam an ro ka ti hin la mi hi ma hi ji khat chung abor khil to khil tam pi yong an ti yong na choi si pa kai mi na ngai lu thiem ti kaung ti he skin la ke hi ka pi na ka nu he le hau ki do mul la mo he do mul te ka nu chu hi ji chun kui hi le su pi na no mu kha wa yo ka tu he ti su ni he pi yo ni su mil pi yo te pu te he nga kang tao e ki pa um ta tu ni pau len pa nan ti wa le ki dang yo nei sa ti ama tu ni le wa le ki dang yo nei sa me ti hi ni hoi yong ki lo he khát đi là hung mùi gì chia bao lên ba mình chỉ cả là người gì đấy hy vọng đấy kia cô nào bắt thì mình phát thế bộ bị cái tiền cái lông chim mình kỹ lưỡng sáng là cái này ai chụp cái ông cái thế để sẽ chụp phát trong phát chụp cái này kinh hoàng sao dù là sao cái này cái lối nuôi ông cái thì tạo cái này
ai wangin chakang ki gel ha ai ka chan hi ka chi yom pe ala ka cha hin wang si tu de ki ji a he ka cha te hin ham si tu te di ti ka het do pha la chu ka chu ni ho lu sian ka pai mang ka ngai tu ni a pan pathin lu se ja le ho na ko nin dong ki pin a kan to pha chu ka cha te ba pathin pati bu hong chang le ji chu mi ta bang in sang ta hi yong le mi het the ka la hu chu pathin lo bi na hi pathin ka thang wai ne he tu ni so bi u na naw te ho ka pu yong tam tam ti he chu le ka so pi tam ta yong na ti tu ni di a ka naw Julia Amandong Asapa ti tau te Pauli i ma cha ka hi lo i cha ma hung phan thi chu ka ngai to ale ki dang ka sama ma jing i pi ji a hung ham ke ho din mun to ka ki ngai to ale hi ta bang in hung pha ding chu ka kiel pha lo tu nya hi ka ngai to ale a ki dang le ka thin ta so le asupi ona ke so la hila hoi lang ta lin na hung kal so no ka ngai to ale kanung thima chung ki pa na sang ta ka nei ka thinin wa ai ngai lu na lai zaga ke hi wang in ka thin ni na tha pui ki ka mu sin ka thin ka thang wa ki he na ho yong da bon sa vin ka thin na ji na cha te ho ji nei ho na wa yong le na ji na cha te ho chan ge in ka thin pha thin bo na tu ni a ka cha i na cha hi yong le ngai lu na hung kal sun ho nei lung se na ho na ho chung wa yong hi sang che in ka thinin phat thinan bu pi lang tu ni ka naw Julia ama yong ka thinin phat thi abu zalin kineu sa ta hung kal sun ka ngai to le hung kineu sa ba ka mu ai le lin chen ka mu le ji chun ama chung yong ka thin sa zan phat thi bu wan i bon sau chung tu nai hung kal sun ho na kinung le te yong la bon sa vin ka thin phat thi na bu chi wan ka ki pa e ba chom cha ka mu chot ta i jong le thi mo naw i se khin om yong le ki ngai da mu te ka ki pa e ki pawin ki om tu ni hoa hilaya hi phat hom tu hi e ki gon bang hi tua i pawin ama hi ko e hi chu kan het lo hin bol pa pawlin zong a sei ka pon zong le tu ni queen ama tinga he angai ro pa hi ti ki he le ki pawmin mahim hin kwai ha sat na hi mong hin hi cha sat no hi khat ting le hin alam di hi zot po wale ni ko khat le lol hin na hi i chunga hi pathinin ei rut sa the hi ti hi ama ho insung thusima ko na jong tu ni khwa hi imodo theu thil khat hi ji chun ama ho zalin jong pathinin thangba win chuting le tu ni khwa hi chicken go na hung kha ho adia hi chlai sunga to ho hi e ho society sunga dinga hi min chi ta chuting le ama to na lama hi sei sit na lo sei phat chang ngen hi jiwa hi sa pawin ki sei le introduction ngai lo a hi in hizong le tu ni khwa sei hil sei val sei dinga lom sei thangal auma le hi chozo si chu ki ngai dam ti win ka hin temin tu adin tu ni khwa hi chikin na tha ho pathin jong ma ba na to na thamna ba phathi le pu hen ti hi ka thon do hin tin program hi e chai ding ko nu hi jong le e ho society sunga hi media lang ting le impact team ice tv producer pu empower news jong apung zau thin chuting le e ho cookie society sunga dinga hi host bo team ta chuting le gol khang mel hoita pol jong apung zau thi zin na mani chuma jong ki pa thu ka hin phun hin tin twin abanan chiu tin tuni ko hi chi nang le kitchen program kum khana closing prayer e nei pi ding win reverend ngam khulal hauki ama phat kai ko ve tao namang di jong da chang khat chang ni ka se no me ki pam ka san tu nen lai nang le kitchen thin soa om he ki ya na he le ki pam ka sai ma din pau le nen ka ki ho hon da ma so gas first week a thian so ding a ka ki ho ho nai
yen abul pat jong he inja ma na sei bangin hi chan thong ding ai ki gong lo he le mai den chakat lai national highway hong hi ta jen tarik san thang khat in bol la compensation thang khat kamoi hi che kamu chu noi langa dukan in dinyaw khat sang ya ka sa jing lain a khup te amega te ko ma hu ba lo ne ka kheu ron na chung noi jok te na te ka jok te na tu chanin ai ne thiet so wa nang le kai ki chen thiet so ta la yen ken ai sam man he ka bat ho ka sa lo nai lo hai jong la ka te nenเอาเรียนจงพัฒนาเต็มมาให้กินแล้วสัตว์ตาแดงกูกันตาขนาดอาศัยขนาดใช้แต่งตุนยังหอกขนาดกระบอกเราถึงตั้มตักไอ้บอลใส่ขนมหลงนุ่มเงินจองไอ้จองจองนั้นกระบอกทูเสียงใครก็เตะก่อนมาเปล่าเล่นก่อนมากระจีตาเราเด้ถ้ากระจีโปโปแล้วบอลถึงขนาดใช้เลยเนี่ยกระจีนุ่มตะเฮกระเตียนกระจีเราจองไอ้ฟอนเนี่ยแฮปป้าตีเนี่ยกระบอกคิดทูเองyang le tu nen ka gela he la ma jong pathin pathe bo inten ti je restaurant ti de ham nang le ke kitchen hin bola kona anaute ho zo si atong tham ning jong he koi ni chum jong la poi ma naute ho me ne nang ka dai gela he la ki pam the je ne pathin na ma jong pathe bo inten ma ba na pathin pathe bo ong chan to pe ding ken ka dai sa na ka ko ne inten pat chai na toเนี่ยตอนที่เขาประเทศคนนั้นทำนะเกี่ยมันตามอะไรแบบนี้ในรุ่นมาดิมจริงๆก็เขาไล่ที่ตัวกระเป๋าประเทศตัวนี้มีคนพัดนี้ปีวินมีกุมละมากุนาตองกวนก็นี่เขาลุงแกลก็นี่เขาอดีตนาวเปาลีนึงที่ตะบังนั่งตะเกียกิจนบอลลิงอันกูนั่งไงตัวหอabul kapat dotsun hichan hong dingin jong kana kinem pu ve jong le pakai nangin pathe nei bo ven in ho jong ke tu ta en ka hin sa chai gen je to ke ron lama in thil le lo ho jong mun tin gam tin na khop tum ho tunia mun la pha ta thin su the ya nangin mei ko yu wa adi a na tha chate ho le adi a e ngai do te ho ve e to bang to gon ho ai su bulet pi zalu nangin thang wa na ko ma ki pa thu ka se yin e tuni ni ko a ngai lut na zala hong kalso no le ngai lut na zala thil pha bol ha so se nangin ale tam ta phathe na bu a amau na pu ya na pan pi den zala ko ma ka taw ke he ke tiang le pa kai pau le na hin le chalai nang le ke ki chen sim ni wa he mi tam ta de ma phat chom na hi a mi tam ta en na lo pi na pu do na hi de nga nangin phathe bu den na ko ma ka taw he to nin pa kai phat chom cha nei man sa ta ka na trái thiệt là đồng sen này chân chân nào chung là mình thằng vậy mà ban đầu nó bắt thấy bộ nó nè là đòn cái nè đinh cái đòn nhưng họ giống xe vào mình bắt thấy này bộ piu mà à đi à tu nhiều ngày lúc nó ra là họ cầm sơn họ giống xe rồi ai muốn xe nó đâm xe là không chạy thấy đi mình nó bắt thấy bộ nó tôi nó mình đây cái khen đó sau bên tiền hát cho nó bắt cái sau bên cái tao này